Osofo wo aba betena ha ba begu mi menimu ase 8 good years ameni wo ye edwuma enam wunti menya atamfo bebre enam wunti wo yire empemasa wo yire empemenimu mpahwe even kitchen kura ye nu aduane ma wo kura edi kura me emu 1000 akọ me na me yeye ya bone Sami nkonkwa ye settings and find nkofo sika. Eya bone. Sami nkonkwa ye fake akwanchira man nkofo nji sika. Eya bone. Sami me nkonkwo bo nkofo epo. Osofo embeye ma yensi ye ntoma ngo wa abonten. Na se yesi a emfi. Nti wo wi efi wo hu. Wo wi efi wo se embre eni ba ohema ho ewo fi ho. Me na me ka kire ne se ohema Bia bisa wakaso ye wo uncle. Ena ode no me uncle enso na me ni wo mienu ene akwala no mienu ye nim se nya ne wo fa nyo. Wo se wo be fa mi frita kurade. Wan be fa me se na me daka akwa hu. Wan be fa me se ne ekom di mi o. Ena wo bisa me se metimi agada enkrofo wata kurade. Na wa ba be ye counselor na me say I na me no start to say ye edwuma abusia mama mo akwaba na me nche ose pa konwa na pada adi fi se na ensem ya wo ba bete no wasum no ebeje won nsem fi se April we ebi mu kire se ebe long ye pa e de amasofo bi enti sa so a entuma bi e fe ne se afi bi esan no se wonim sa ntuma ni bi de abusia ko na ko pe bi fama Ogyaba fi se afi we e kamia ye se e ya ye san e de amasofo pani Ogyaba wo first time we share ni mesra wo se mi asasra batim no so e ye too much gh e ya fa be no e ka ho sa no afro bi ato pe wo ne first person na musa e bitimi aka na abusia ya Ghana ha ya e na January mu ho abayewa bi ba tinta fi de so ne wo fa ha Ogyaba e beda Ogyaba nsem nyina de gu internet ne so kire abortion one na ye nyinsan a wanyem no abayewa bi one ne e da kola ketwa e na abusia sansem de e wanim sem de da enya fe e ne yesa bo mu enchiremu na ensemi e baaye na fo dodo na e ne ba monte be kire o madwe o mo kro Ogyaba kro no wo so e kan bi ma no kan bi ma wo so e srem paibo e de ma ne kire se we ye nipa e ye san e na to no e no nti ye fa paibo internet se e be ye na wo be frum na abusia ye nim se empire no entimi anya adwuma o se so bo e na wo mo ambo ne ye ene 1st April ya me no wokase wo TikTok ha ene adedeja ne nyina ene Ogyaba ho sensem a asan ababeto monte ne so abawe bi e kire se kokra mo we amfere so obesi wo ne so ene won so wo mfere sa asa wapafo wo de betare so pani Ogyaba aba internet ne so aba be horo no ho ensem de egu ho e kire se wo no abayewa no ene nam na wo sere ska wa sofo ho so wo de kwakon handan ene abayewa no se ne ti na me nso aya mpasa me na masofo so me sere ska de kwakon handan na se me kopie mu asofo wo ko sere ska de kwakon handan a na ya wo Ogyaba wo ene na mo so amasa ansem wo nyina ato me patro me chechia mu nyina me gidi se Yesu adom ntem ho ye me dia me ba app we su a me ba be ka me nyame asem na me ko enu ano no but me di menya tofo mu ahwe osofo bi oba app yi su a no abegu manimu aso abedi di matem na okọ na wasan ababiem na okọ. This is the third time but me feel say I feel the doors and some go social media sunyina me fa ma no betu mu me comment yempo da me kan ho asam da nanso so for na ye na dwene say obegu manimu ase osofo wo aba betena ha e ba begu mi manimu ase 8 good years ameni wo ye edwuma enam wunti menya atamfo bebre enam wunti wo yire empemasa wo yire empemenimu mpahwe nyina enam wunti nipa bebre de meme ho yawdi ahyewo mo wodi wanim kwahye machi na wepiempia me na sende wo say me kwasrasra sika for rent eyawo osofo eyawo na wayam sa
For the past 8 years, me modern boy, me boy, me restaurant, me provisions, even kitchen cry and maybe an ma who create you cry. Me, and what house in Apple, me, and I'm a Nende, Nina, what better ha? What about Betrano, Baby, good many more say. Hey, also for one in Kaye. Also for one in Kaye, and I'm also. And then you pebe brain pemasem because ne me jina ma and yes say asamano me kokoti a enya no kro eya no kre enso ne me jina ma eya bone se me kwa ko bisa rent eya bone se me nko eni mbema nkwadeda eya bone Some men conquer settings and find junk for Fusika. A yabone, some men conquer fake up and jam man for phone Jessica. A yabone, some men conquer bunko for po. Some men conquer shank control and junk for Fusika. A yaboniana. A yabone. Una woman a banisa. A yawo. When Nonco so fun I may call home, and I'm little put dim como. Me call ye, na me ninu kwadi nkomo. Na wati mi aba betana ha, so wo ba betro sheets. Osofo, embe ye ma yensi yam tuma ngo wa bonten. Na se yesi a emfi. Unsa dada. Issue na woni me nyam. Unsa me ba bonten. Unsa me ba bonten, unsa me ba ka hwe. But wo momo wo ye be man. Me anka me yo ba e wo se bitubirika na me beka ansam no me mama ba mbeye wo be ma mom waba so for woninka ye nti wo wie fi wo ho se embre eni ba ohema ho e wo fi ho me na me ka kire ne se ohema obi abisa wa ka so ye wo uncle. And order no me uncle, and so na me ni wumienu, any akwala no mienu, yenim se, no wafa, no. Who besim to mango? Men yasa, osofo, men yasa. What's a manu kasa, ewa api suda. Asam yi ba ye. What's a manu kasa wa api suda? What's that? Not just say. Would asam ba na wodi abesi api so. Enya sa api so na wodi abadia enya menso maba. Enya menso maba. Sabi wo ba fa wo se wo ba fa bi frita kurade. Wan ba fa me se na me daka akwa hu. Wan ba fa me se ne ekom di mi o. Ena wo bi sa me se metimi agada entrofo wata kurade. Na wa ba be ye counselor na. Let me say I. Ina me no start to say ye juma. Ina wo say wo hwe sadia me juma sitia ni ma ho keka esitia na. Metimi na maba. Aba be hwe wa soro so ama. Na ka woni me ba no wo say wo ba wa ma me dan esidem. Yiti ka woni me ba no anka me na me kwa rent dan ana because enya me ena me ba wo ho ebeka kire wo se ma me behwe asoro so hwamfa so dia munya free me so ende wo ba beka se me nena ena me say for rent wo na wayem sa wo ena wayem sa sa me mwaden wa me boy ye wo fie ho so wo pese me free what wo de made maame ena me de ba ya ka me de bobra ananka wo pese men so menya te se di ankrofo omo ye na omo ba wo ho no men so menya biana obesi me te se me metimi aba beda efia esi honom da ma ba beda boys quarters aya se djuma we ya ma embra me ya ne de wentimi ambedi matem na sese ya no a
Wona wa mama bra abo ayese yo. Wo. Ena wa mama bra abo ayese. Wona wa mama bra abo ayese. Ayende e wo se me hwehwe rent takrade a na meti. Na menti obi afie o. Na meti yaya ayefie nti na menrenti. Nti se ne ka asam a wo ka. Ka dada wo, ka dada. Ena wo de maame. Ena me ye ka no ho adwuma. No ho nwama kura no emba because ka no ho nwama no hwehwe edi. Ena me fa ka no na me de ma obi a ne mba ya saa adwuma so omo enye. Na so omo nya. Na so omo de ba, no omo de ko omo de ba na me se da bi. Mama ka no make sure say ka no ma ye ni ye for once and for all. Me ana me de ka no ma nipa no so onya mame. Omo ya de me sika beso no omo sign de ba. No omo sign de ko na me se anya mo ma ne wo ko til say mo be ye ho adwuma ewie. Omo ye ho adwuma ewie ya afedie. Na asofo bi mu omo ani abre ho so omo pese omo fa ka no. Omo pese on fa mi kwa wo ama me wan si nko so fa nya ka no adwuma. Na nipa no hwa ka no so se de be ye omo be ye ni ya me ska no e wo me ho ka no e wo me ho me fa ka bi ncheye. Fa ka bi ncheye utimi gu menimu ase. Ugu menimu ase e wa asam a wa onim se entisa ugu menimu ase. E de me to social media ni nyina manka de. Ni nyina manka de nenso. Ende abetena ha because na ko onyon ko sofo ho. So mbua me na men renti. Because me pese me ba bra boboni because me pese me bon kofu epo me pese me de nyame din beje nkofo sika me pese me de settings beje sika na makosofo because onbua me true or no menim say menya moa wa betena ha so pa me onyankopon gosoro obedi me no yentemu asam na me ogosoro bedi me no yentem asam sasane ye ni nipa etna osa asam si dada membaye asam ni ko 2 good years akama no atu nyame ogosoro ondi yentemu asam nyame onni me no mienu yentem asem na minim sa nyame onyo trofo se wonipa nyame onyo trofo makram de me waka ni nyina eno no nyame ndi yentem asem Mechiamo social media social media it has come to stay. And me to way minima dia ebeba wo social media nso ame ebe wiki me there be because matna social media nso ma ti pains bia star bia bi na videos na mo send de breme no ye compile videos ni nyina na ye no TV so ama no opese wiase nyina te ne nkanti no ye beyi ni nyina ye ono ane nu mu asem me responde ba akokra nti rent asema no wo kan me wo ho na me nyonko ba akofre me no ka chem se oh akwala bia na oni ne ye adwuma a wo free won chen no wa ba ha na ahyase no mete se woni wa ye adwuma da no na ehye me se me wo moa bi a memfa moa no na wonko na nipa hia moa na chire mi tie ne kasa na me hwe nsem na ifiri nenu mu ba no me hunu se da bi ntimi mese obi emfa mepe moa anu nti emuvu me ma me ka chense onko na obete me nka because say ntimi mama mese me nyonko sofo nchire me we ne friend se sofo a onimunyansa papa unimunyansa pa eso okwasia na say ye de me nyonko ne yende me he said ye wode me abetena ho
na wo gu manim asedi akopɛ rent no obetimi so de saa sofo na so akotena baabi akogu nanim ase akopɛ rent anu ti sofo ne active fast sana anka sofo bi anye kedi asomdwe beba enti okogu manim ase de akopɛ rent na amfa ama no ne efrɛ me bɔ mamanie na so fa enniom asisie ne ayi nyina wo hye akire utie ni audios ni bia wo se be fem nti enye sa afei na wo ye ti e compile ni videos ni nyina ne ayi no TV so abra me ansa ba akokora but opese obia eti nanu mu kasa anu nti ye be yi no TV so ama na ai nti mo amo send me videos no me hu videos ni nyina na me social media obia ni ho betimi abo me social media nso ayi achia blogger ben hwan there be many yetimi ya discuss me nipa 5k 10k no mugu so anso me na meti yi nti yamfa nhye yetirimu se onipa bia sa wo de adwemutie na de hwe nipa na de nam oba bia ennioma bia besi wa kwan mu bia wadwen papa na ebehwe so ti onipa dwenadwene pa na adwene pa behwe so wono ankasa ni kurom ni boy ba konso the same thing no ye me wuro me hunam atade de hye boy no awie ye no boy ne se menye hwe ma no ti me ba social media no so ene eno meni asesa boy di boy nachi woni nam se prada ensi ni ye betum sesei ono aka so ya we enti munja no aye compile ni videos no ni ayi no TV so ama ni free ya nye no one cedi mpo ebusi ansam na media baba so ne bi mu HSA ne April we dey ebeye long e dey ma Ogyaba bi so kra HSA Ogyaba biom again na asa Ghana asofo no ana mai wana no mo person de mo etwitwiri Ogyaba we na bia na ge ne bi mu HSA wo hwe no Ogyaba ansam ne ba first one asa entimi no enti wo no so e ba ba ya hwese we dey betimi na so Ghana fo se kan cha ba no se Ogyaba no wo no wono bia na oni nyame wa pam te hwe ni we betimi se bi betimi na anka ge di kan ba no eno na ye nsem wo se etimi Ogyaba na se no antimi dia na we no etese na wato board ya boss no ataso no enye so fopeni Ogyaba bia Ghana fo se ya kan cha ba no nya ne honte ase wo so se ne nsem wo so di ne famesro se obeja no comment section ho e di ama me na fi wo mi subscribe button so e ya kai na fa be on the camera so no upload me to mo ape on the first person na bunya notification all the social media platforms wo ko wa e too much change also wo subscribe na wa like na wa share ama wo nua bi so eni bi ahwe that gold eni di am je so makra